Cardom, Pinya Daba Birta Long Penelisami Raniti Mungpi, Nona Zuikha, Birta Pen. Karbianglong District Krisi Bigyan Kendra Pen Arkoi Krisir Keparni Pen, Nikre Po Pansai Tiki Ahormukezor Kelangasai Mate, the Agricultural Input Dealers of Karbianglong District Aseke, Pangcheng Pontanglo. Dipu Krisi Bigyan Kendra Along, Arkoi Krisir Keparni Pen Sai Tiki Ahormukezor Kelang Abang Pubang Piatuma Panseke Kipi, Pangcheng Pontanglo. Thang po anian kiduji laswa seke Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Chandra Saukia pensi ingpu pondok. Seke kang pukece ngamayalo man pengal man pen District Agriculture Saika Masaipu Bidu Raiju Krisi Bigyan Kendra Kong Mate Chief Dr. Subur Mai Bongsa Dipu Regional Agriculture Research Station Chief Scientist Dr. K.D. Singh Regional Agriculture Research Station, a Principal Scientist Dr. M. Mai Bongsa Tom Chitonglo. Seke kang pua mai pachut ko kapi Dr. K.D. Singh pen nikre po aseke pangcheng pon pitlo. Assam Higher Secondary Council pen surihini ra inkora hinia ningkan therekre po ani pen kapidoji Higher Secondary asat lang pia jai mek mate routine paklang pontanglo. Assam Higher Secondary Council pen COVID Arona Tangangbong Higher Secondary Asat Langpi Therekre po arni pen kapang chengji apan arkoi krisir kep arni jaimek mate rotin paklang monlo. Laswa teng Therekre po arni pen kapang chengji laswa sat langpi mate final jangmi kreheni arni ansi jutji. Normalam soporapan birta mo inton iksena. If you're really hard to find a computer courses, don't worry, you can easily get in Killing Computer in associate with Malong Abri Computer Center, recognized by Gov of India. Center code GCLM AS041. You can also get mini courses such as like PGDCA, DTP, ADCA, Delhi, CPA, BCC, Java, C++, DCA, CCA, TOM, CFA. 100 plus courses are available here. Killing Computer, Risakidi, Kualamati, Nilip Karbianglong. Contact for more information 9957 53 9334 or send 576 84 6497 or visit the official website www.gclm.co.in. Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloi Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 93650376118. Dihina mopit putat birta long wangtlo. Nizang Karbianglong number 2 Rikang Mihom Hemari Ingti Arong Amikar Birenter Ahemalong Arko ni High Krisir Kemani Sining Richu Mate Birthat Kaklia Birta Piranki Edward Isopen Birta Nampale.
Beer That Karkli along Nokbari Ahabe Long Sing Tokbi Lapen Alangli Long Nankidun Rajan Kathar Long Wiasar Rong Asar Lake Hemari Inti Arong Asara Matlo Coursing Bay Pelangpi Bay Arong Asar Sing Tiso Lang Parpan Pisuaro Sanglong Pator Pelangpi Pator Arong Aten Chitongdo Lapen Labang So Karkli Kache Thokpon Alampe Habe Long Sing Tokbi Lapen Tilikampen Kapachini Pon Alampe Arju Iksina na pen pagaw muda bang pagaw sina bang tamne misen tusta kar eke soku leke ke wangi prang ke ave pen sita tirima bang ke yer so kacing khan dokok po bang lo sin dok se kalong bang ke cing duk nai pusi dak yang ta tekla don ra phora ko tu ko ban atumta me pun me di lahak po hora ko ban atumta pen se nonamat dak teron saho tum pinia kilo non di chunai po ana tarik langkle arman macing khan buka velo la klem lo melo klem klete akisung dei po bang te klang lo se pini la dak teron asaho tu ke thok jir se pusari recho ke thok jir ni tum habe bang throgawan teron pe ta longri longpat ekong he longri longpat ta ing thum ji pe ong ni uphan ta awan pi ji talaso amai ke jujetik ke samjin pen kapichon poni phansi nili nokbare longri habe kong ahin pen nili men long sing tokbi nokbare habe kong nili hin ta samme bak tong kreni phangkreni pen terabrim nan ta kapichon phansi nitu ning thelo pepichon ko be pusi ato angnu katong arna mesti amai along siri cholong lori cho arna mesti an geti arna masar ni saro ko na muni na pare na buru na pauna pat pia chok pia na mesti dak ni kor ni mu tung long ni thok pi jir pi kadom pi kan di pi ke thok melo jir melo kadom melo kan di melo ta amur kan melo la si pin yar ni ke amur kan ta me chi di ba be chi na be aker tan te ang nu tan te ke an pare gira doan lo pa je pam pi mi wan si ni lam te ke kan to Nilihem ini chujun kar kilo amar mood kanda mesen chidi chenap tabe olo bang longri habe kong habe si bang ala phe ang thin lang lo masi nang than lo nang tum hala bun ha sarna to sap na tu chinkinan koi prabjin pen polam chot man nang tum pinin kan nang phak ke thang ki sung dabe ke boy be khoe be akunang tum thang na ma thanang ni si bang longri habe kong masi bang than kang lo asi pini laso acu ju na mai long ke tumta habe kong pen ke cheng lok habe bang trok do dak asi putak ong pen ni hu pen so yir tum chopa ama don pen ra pen tumta an sim tumta chu kang sam jin ji phansi laso a ke chu jun long amai long ke kang sam jin pen ke chu phansi un an ke tumta bori bon po ako pang sam jin pe chu pi jun po la chu lo ni lam te bang Lilo kai pentalo da karong rong basapi lo amat thik thede sita kichu kijun haja keklem ke dam kichu kijun ke ja ponang abang lo sejar kli tum an ahem atirika matum ta bumut bukan na mesen lo horhak hortibuk anta misen mi er lo bang tempen bang pilo humoy penang paledun lo kar kli ka phaju anta misen mi er lo Pinya dapat biar tabang ela pangsi kang toni